Zdravo, deco! Danas ćemo učiti divlje... Ups, nilski konj je malo nervozan danas. Dakle, učit ćemo divlje životinje. Prvi je nilski konj. Krupan i glasan, a zna da bude i vrlo opasan. Sljedeći koji dolazi je papagaj, uvek raspevan i šarenih boja, perje mu izgled krasi. Sada nam stiže i panda Meda, koji te uvek sa ljubavlju gleda. Mali šumski dečak iza drveta se pojavio da bi nam novu životinju on sada najavio. Da, to je gepard. Najbrži u carstvu svom, hita brzo kao grom. Sada došla je i drugarica zebra. Crno-belih šara svačije oko može da zavara. Evo sada došao i vuk, koji uvek ispušta taj čudesni zvuk. On je uvek obazriv i snažan, ponekad ume i da se pravi važan. Šta se to u grmu krije da možda neka zmija nije? Da, deco, to je zmija. Sada na scenu stupa on. O, da, to je veliki slon. Uvek obazriva i lukava, pomalo strašnog glasa, svakog u šumi ona mudro nadglasa. Da, to je lisica! Hej, kakva je to životinja čudna, sa njuškom do poda, što mrave usisava kao da su voda. Da, to je mravojed. A tu je i mali majmun koji celu ovu priču sa pažnjom prati. Stiže sada i krokodil ljuti. Sa njim niko neće vodu da muti. Ostao je u šumi sam i nije ga zbog toga blav. Sljedeći ko nam na scenu stupa je jelen, velikih rogova i vitkog stasa. On je pravi šumski dasa. To bi bilo to u ovoj šumskoj avanturi. Vidimo se u nekoj narednoj epizodi. Hej, ja sam sljedeći. Reci mi da sam ja sljedeći. Ne, ti si u sljedećoj epizodi, Dino. U redu. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao, čao! Ćao, čao!